Wa former me ma bia aba kwa moka grandpa you puto okulu yele ko me da pharmacy ko pion cha da fakoba me ne sa yo yele ko mu ne dafa yele ko Zamani bigim zabu kime vule bi se grandpa we dinde ne testa okulu we fu aso a we fu amadu siasi bia otenwe internet ko dividivi ko chewo amade okulu entene yekime yiwe so ya ma former you know se saka we amoka is for the entenwe kiba yetenwe to from dinde ya masema ape ha e wode we a former e kitokito ateba ne siwia naga ne line ape ha ne ye be kito ateba okulu ye be ne tan ya fosa amoka ye kakedune da tawo ne tan fosa ye moka siase ye moka ye de mokoti sweet ni ye be dai e be vigi mu ntiwe kraka ye moka siase yo ni maza akwa kendre tawo amoka na me saka me se grandpa ye siano muti okulu omo na azaspo okela yo yo na tenwe tinta na amade be na epe han ni la be na etinre dafa asa former saka amade chibo entertainment senior ni ade dia ase omo se tashaliwa ase amade biza ase dafa o se o saka se amade uro ni diuro de na yeka eso fa no ase amuzo mu nkime diuro no amama sembi ni dafa na kimetify ase a former kito ti me ase day to me stealing no atene bona me se amase mi we die na say tasha no le labe ni mu awayefo na esi ana mani yidu sa amade na say le labe dafa say o make our spite dem nyina kete this day ifo this na ne na ifo bido na kime fule bi say siase no omo gense na so ye pioncha etino say diuro no mu kime diuro na say diuro no me sepa na mo sepa dia ene meko akọ gembre da brofo no ma kibetifa dafa ye gero nela e stake mi sieke dafa ekwan ni so say adabro ni kime sa nela no sibo se ko fi fun a nyini pa stand mi pm for kra mo siple bi kra na omo muhomu ne tan mo free dafa nso sa diuro no kra bi a spoil and so still now omo de run omo se party we siple the lancer crew no dafa the lancer crew omo de se pa on se sa the lancer crew nso de ne ta ne gebe etino atupa liwo no omo tena omo nkeke dafa but Miss Stanley ya me chiwo amade no so no omo so saka bigi me say ekime vula bi say na obevotro atenwa kamere ena am say na omo kime diuro nsanka bia me so wa yi na omo kime diuro na esepa no na bia makulu am say o te kan e bia so akoba no mie same abekere me so wa ntino say mu kime diuro na mu kiteto aki ni moto aki okulu na nka mu fan kime enfri sa diuro ne de say mu ka me so wa okulu na empty sa na ovigi wo mu ni mo okulu say bia naga dafa me chopa ovigi wo mu ni mo say meti nwa kire buraba ba yo say naga amadu na mukime de o naga amadu na mukime ba me diuro no tesho alespo entum kiteto aki we okulu na say mo kire me shenja no so a ma de ntre amade na amana mo ka me so wa ntofo ba dafa say yen saka na amade ne no wela say wale tasha vigi wo mu ni mo dia dafa ka sen kasta ifo no dabro fo no mukime amade ni vigi lela e kope ha ne say unse o vigi wo mu ni mo na ovo try ena otenwa achiriboko idu ne la enti omo kime diuro no na omo nye omo de masom kwa kime ne de na vigino enti omo kulu so omo kan na no ena omo kime dispi so omo kwa kime amade na vigino no like kime tile ena so sepo o isho mo say onye miji David no asubo muta o vigi uni mo no ne muta o saka zo be du amade no asepa enti asepa de na ne o etero aso no be kimetify ne la bia nso no so saka se ne de ai na yete wote enti amade bia o nda aso no be kimi no be kimi no asubo enti abasa ya ono we tuwa enti wa ya saka se bia ne de ma ne nyete kwale ba amade bia o edu no so ne tekwale no dafa na dafa ma vigi uni mo se bia o da e bia me ifu achiribro na me ifu usu ifu na aga na ma vigi uni mo se debe wa na akoyi ba tiplo ti na de na debe o so ha vigi me fu achiribu amoka na aga me moka na aga be me ifu achiribu be fa me tese ani mo ni vigi wo na aga be for 5 cye ana ne tese ye yes na da kilometer na da fa mamoka masiku ana mamoka na aga me sebusa me tinre me me so saka sa de be vigi me ifu ana de me ko ifu asiple be me ko tinre mu rusia sa na ne la le de bia no odo betin wetale no le la nti emigine la da fa na sa o saka contractor no mu yidu amade nse emigine na da fa emigine la no makimi no ese ne tintam bia no mo sepe mo kito na afo makulu se tasha ne de ma ne nyete kwale da fa ne se ne de ma ne nyete kwale ba won se da fa ye amade bi yo ha tasha kransa kan o kimisi amade na ana afo ma ifo ne keba ba ye amade bi o so o kimisi amade na da brofo na vili no se subo amade ye wa kimi o subo
luxury ndakwa kran kimesi amade ba subo amade yiwe atashale wo no mo te fande subo mi fo ne keba we fo ne keba dafa na ma vigi uni mo se kima amade kimedi ro vigi me di ro kra no di ro kra dafa nke event go accident pendo se kuku be kimesi amade yeah man yeah but ono na tege ne de man say bia me sepa me vigi mo to ake nanti subo ne la be no no kimi na say o saka vigi afoma say omo mo yidu amade uro no ma nye no dafa constructor kima amade ni tili dineke yele ko ni dineke egino vumu na makime no because umutu nkite dabro ni mo nsa kan so be yidu ama di uro na no wan do di uro na so mo kan no be kite fire tasha su kime stake mi dafa ye ifu a struck of chibon fiko bujo kra ifu a asan ka bia odi ama kovido no dafa asan ka odi ama de made ni bigi no ko kime so no la kovido bu na o saka no ni masiku dafa ba ma mesaka o se me mi ngo cheche we so sere asunto sa iwe no mo kime no fiko bujo no kime sa amade no na mesaka dafa tinka no ama on se dafa we ngo so sere ama jebre ya jebre na omo ya tawo na omo dafa sa jebre na let's boy nti fiko na ebe fiko bujo na dafa sia se o kimi sa amade no waso amade gon sebleo fiko amade gon sebleo na se sia se ne de o keto na se de tasha yidu ye no one still ni ntina house aka se one kimi ne lewe ba sia se o still na dafa me ase me yi amade ne we ne makulu se subo amade no kimi ne retiko ne la one ka be kimi sa tefa dafa so dafa former kitten se bia dabro no yifoni mo nti no amani mo we to aka na ni mo ana se amade bia be kimi bia na on fa ne de man dubo subo amade sinu wakwanya pose mu yingo ketima trasan ketima kwa ku stili suwes beneta subo on be tibi wa ma be dai dafa wo be kitten zei pani chibo iwe no ko kita amade ni acheka nti dafa ne zei se obi wo be kitten ni mo vigu se fa kimi amade vigu one kimi subo ebia na kamade ya chibo dineke wa kimi mistake mi subo ebia na ka subo ama yiwe ama ana ama head over chibo bi kwa nke be ma be kimi he amade ya posem yiwe twaki wa mana lespo amade yi subo na se ye saka afoma na amone sa tasha yidu amade se ma try enye lewe enye tikole sia afoma epen a de a epin okulu afoma de a epin o chima enti ukima amade bia dafa tasha lewe be ingo gistic akofeme po atese watigeni ya atigeni wo ade be bigi u se kitine fa aja subo mi fu tasha lewe keba o fu an keba dafa tasha amade gon sebleo Keshei ne keso o ifa keba dabro from kimedi no man kima amade ne lewe sina mota o sa woni ni ma fo ye gafo okulu muntibia ntibi obia o siblo ni dafa muntibia okulu gonya post nye zei wa shate ara ya ne shefe tasha ye ntenwe estene restore okulu restore be na efu asiase tasha de amse ne na ne shefe ye zei afo ma ana unso what right tell de amoka tenebo abe chawpa o wabegebe o tasha begebe tasha gebe se odo selling line na pen ha no kulu we try say we begin money selling line ba okulu say bia shen ana mu kite na dabro for ne be mu ka say on be tibi afoma no ena wabegebe dafa me chawpa ama tifa ne ama sa shi ilin la we ni mani fo ne kimi sa amade enye mani so no mu kan ye na so mu kimi ne na so ne dabro ne kito say na obi amasaka wa vigi u say kilometer obi ameshinja wi wa sepa meshinja na yidu adona shinja eno wasaka say na wa fule me meshinja ko yidu eno mo so mo yidu o na shefiam ba mo kakeba yeso vigi uni mo kilometer wa kita ni mo kilometer watenwa wa sepa kra mo kakeba na be yidu afoma emu wo say ye foma na ntiri siple bia ba sipoli fo mo yifoma siku damanko amata shale wa amade wa kimene tekole okulu sibo amamun kimeze bia tasha wale wakimeni force so subo because akime vula bi say on say me see to say akime vula bi say dabro for mo naga chimananda ya dabro no because ne demand omu mi say o ya lela bi as o le spoil sponda kwa ba ma me sakwa ma de efu ane sa panin sa ne ten naga enka naga omo gense zik music no enka omo ye high for Niki anehe kura dafa onehe ku yeah man go ifo no discipline dafa kimedi ro no dabi afoma chibo pm kura so omo tikoli ni mo dafa chibo nso mun kima amadi ro vigi million ma mo kite mo mutiwe se dabro ama dantipre na ma me kimi dafa da se biwo o ifo amasiko naga o kime geson kime zikwi o ye lapop e o masiko naga na o kime ne de man se dafa go kima amadi ro ne desa anya ko anso ye ka ne be sepa dabi bia o de wa be sepa dafa ntini la ne be
alright internet was Zamani Tasha wa muka treba gibe say bia lela na pe ha no unso no wante ga trebo lela na pe ha sa no kole ko ne o ni twa ne ndakwa ne ma ne mafo no mo be kimehyen a na amanfo ne rane bi okulu sa lela na ba no de wan kimelewe enye diguso be kimele sa lela no okulu se saka bia vigina ne saka na made a onso yidu a enye lewe aha Keshei sini wasi ate grand proseke si plan e be de Tasha lewa amade okulu ye be setoa muntiwe ye mokasi ase okulu na o sakase omekwa lela benet that for mechi amekwa ne for why no o sakase oni ni milifa na so omo so mo mvili kifefula omo mvili kifefula amade be na pe han nti amane sakasa avole that for me you know say ase ukulu a on say subo yan saka dabro nyi ya dafa nyimpa o mechi amekwa subo si play bia ifo bia subo video okulu subo on so no like kilometer no testa zikimi yeah kilometer na we because now ya dakwa o ekwa ne ne bon no dafa because o zikimi no kilometer me sepa me ginso mo ginso oh sotwa ebe mo ka no subo sotwa subo on say kilometer no testa sa ma ana ma de he kra say o mechi amekwa obi nkemi mame o mechi to me mi nyame mi amejitu me ma rosheti o beti mi da ma o ka sa dafa o so ye go na ma de bia yi for dafa na me saka say o testa ginso no kilometer okay ma de say ne da bro kra ne neki ni flo ni nisto ena ne niaju da bro ne nisto ene tanku no dafa ma de say tanku ya man nti subo say ne fo ane sakasa amade na anyelewe subo ebe no wele vigi afoma for ba on say subo ni amade bia na be fu bi de man ama go this ama na mo kan this subo se kof that bro for chibo na e play good song okay if for achima dide omo ifu a yeah man ne na oduma mpani ade ya dafa nti ni cinema for chibo ba that bro no ne mlifa ne class o sakasa ni mo na ifu a ba for why o mechi amekwa for why lege tasi damo amensaka wa made o ifu a play no out as ya te un for pilin wa o sipli se ko for that bro for chibo cry o te wa chire bra ni player form nyina dafa e se trust id na so se trust id de e fotra dafa un for amosa da bia na o saka bigi afom say o ye ke o ni fula ena akime fula bi se un se wakulu omo gense no omo ne banso ne vole na omo na gense no wakulu se chima na vuli ama kife len la o si aso dia mi etu ono so akulu asetena kulu yetenwa grand pro mi kulu dabro wi yetenwa grand pro mi kulu liga wi obi afola ya o vuli ne amade ya betimi omo ebe kulu no ase enchema no subo enti o sakasa forma vuli kife fola na ba ono ne nimli fa de omo vuli kife fola then na me saka o se na ono umli fa vuli sa kife fola na e bia na o so do ni mo ya o ban so le na so do dafa ma me saka amade yo dafa o ye me nia cinema ona saka sa amade ma metipu o me de man dafa chiwi sise siasia o mechi amekwa na spite de obekulu sa chiwi sise bia obekulu ana lebiti ge kro ifo achire yeah ma chire bro oma o de liwo de o ifo ni mo obekulu sa sise kimaza so bekulu yeah man dafa masiku so bekulu nti lenla ne be baja so bekulu sa kino sise nti se ne la be na person you show me dafa Sarah na uti Sarah na uti yeah man ye ni sirai itwifo no le na do mi in kura dafa ba yingo yesto na akoyiba na so yingo yesto na ba akoyiba ntinela ne be dafa awe da ya wonte won ezi certificate dafa bia onu o yingo bin certificate ntinela ba na so position se fuofu kura na be yiwe obi a me saka bia on the pound 18 fuofu dafa o so mo di ase yega le la nti bia 18 fuofu dafa Dabi omonya iga onti etini fofu. On bet the pound. No subo. What the pound? Dafa what the pound na e bia wu timi no bia mimi timi ne monsa. Monsa ne kopre. E bia dafa obetiga ate kran. Wo le la yo dafa. Wo le la no onimu a watega ne la. Dafa me tiga di fukura na se timi yifu akra me na me yuchi. Yeah man. Bi afoma bi na dafa me mota na me yeto akre me kulise ne esi me bi. Oh, se e bi o ti di fu. Na timi yifu on saka se timi yifu on mark to side. E meje ne. Oni ni mo bai. No dafa. Nti o se oputwoma na die ni. God, so wo di kan esaka afoma so menini montima bai timi.
Oba put your mother and na Odema and no dafa. It was a canzo more Timmy for no dafa. One castle pier for say no dafa. Amadena was like what pier for say no dafa. Set to me for a master. No dafa. And to say, oh, me put me different to me so a master now so on tega, fully. No dafa say Kokomona Kwana be with you, while Sakaonella. Wow, Sakaonella. And I don't find any performance Saka, say Kwanti here, Kwan's wallet. I Keshei I it is sweet now. Oh, so an hour why I came over and says, yes, I had a game below. What I bet to give you you do you near Mokana, most much one or so animal. Says I was a tester near your teacher, a former Keshei. No dafa. No dafa. Says I was a kitten pen. Any kubu no dafa yes saka no dafa former chibo se pon monele subo no enti we grandpa we dia moka no monche wote a ye din de bi mamoka grandpa we tege ni tifi a okulu ya fa no moka poto a ye betista ai show ishu mu sheke no dafa ni tifi ni so dafa apin ha sia apin ha ya kito ya apin no dafa ya fa na yo keba no dafa ejani tuato no dafa ya moka dafa nti a former dista no dafa sia sia nguru di yo dafa ta na e breaking for the I breaking for and I'm sakam say dinde amade etendre na yekito atiba okulu no dafa interesting yeah man ya ne shefe tashalewa ene ya moka omechia omekwa okulu omechia omekwa ne fo a amade na yekito atiba dabro na oyete wona wo sakasa omechia enti wo amade na wo kimene nya tsena nya lewa oh dafa sena ba won say dafa say we for ni mu na like we kewa ni fola wa mani for de man na woni umlifa no mani for desa ntina dafa sia say na front no meta enter pharmacy how no okay so ma former you know so we for we kime yega no len la dafa we for akwan we for memele la ni bia no dafa ma onkulu say for ebiso na for chibo dafa you for nipa for chibo mu for ni mo masiku naga ye wa ma ye kabu okulu ye ka we de nipa we be mutu ayi baba dafa no len la say rokola say ya no bodrai yeah man say rokola me kwa kwa and what she stay on to me by trope dafa we mutu ayi okay pan why by trope dafa no avuli no ade atenwa so asia entile na be na be show dafa no len to me chia me kwa subo also no mlifa no like mo tiga treble cracker so ko fa form chibo foni mo sepaw yeah man enso ko mo nketoy omo pukite kwa no dafa mo ifu adesa na so saka otasi say why masiku lege o dafa me you know o masiku lege o mo police plan ko ise waka ele kwa ne pa apel yeah there be pawani a o me kwa mune o me kwa milifa mune okulu tasi no o me kwa fo wa no ne dabro bi a me different okay Nikiroji Nikiroji ne dafro bi no ne dabro bi ni mune no okay omo fu amasiku asa omo vula akọ istekra nti omo ya masiku fo okulu dafa me you know say mecha me kwa ni flow nikini studio omo ya masiku yeah ba no fo no so ya masiku ni okay ba no fo ne dafa na me now you know no sia say amoka bia o kito omo de ma de na osaka tasi no tasi sia say de amasema me saka video ne say tasi ono mlifa na former chibo na ifo animo masiku naga nti say amade bi ifo na say yebo fo no mu vuli o mu kife fulaya on vuli tasi vili o mu akwa na bi o mu tukura na otige fubi yeah fubi no so betima testa luxury subo subo Saka so on luxury no dafa on luxury bigi afoma o mu kime o mu fo se so o mo yefo na o mo yefo o mo ye wa de eta o mo kwatere o mo vodo ade o mo kwatere vulu de ai obi ne fulai wasi ate dafa obe kime kife sa to so be kwa idaya o ya o sa nya ole la panini nla yeah man so pukite kwa da motasi so pukite kwa se ko masiku na yifo na aga na ha ni yifo na afoma kito ama sem to akwe wasaka ebia bia onu obi on si atie omo kate na be kimela jinja so life friend yeah my friendly la na wonu mlifa esuabu no esuabu no mo ntese na mo kimi mama de friend bi osu ni na esuabu ifo enso tese obu kimi mo la ne be dafa all right nila ne be se omechia mekwa lela ne yakito atibao na yete wani esaka o se lela e pin ha na yakito omechia fowase mono de dabro for omo ne banso no gense no chima na ayemo na avuli kife lela dafa kibe fula na kife fula na omo vuli no ntino okito atiba so ne banso ne de omo vuli so omo ukulu omo atene bo na omo vodry Chrysler omo amade wasi ate subo omo vodry Corolla X omo amade wasi ate subo
sa na omsapa so mama sako amade o yingo musile kura former the right kill seba any tomo and so omo ifu ani mo but kita this day na o tinwa akire bura wo omo ye stamina for na omo ifu akire bu no obu akwa otinwa kewa of dry tomo no dafa what so dafa e bia no ifu o ifu a o ifu 00 e bi ifu ne radical dabro any say you amade aye saketa since on luxury lele amade bi happy ha okulu omu tunke mo katre bo tesma no maketo okulu siase no afoma esepo omo ne afoma tige fubi enti so wan kite distena o be saka amade bo omo ta fubi ni betima hede yi amokano so aba no so oba no so aba chire ne desa obekite ne posem dabra o mutu kite dafa obekite ne posem afoma akwa be kite sa secha na sort in no yeah man say o fuwa o enti ebuko betima tige asaka say o na wo na fuwa na kima so saka amade mfa bigi afoma so ko tese na fuwa na di amade na amoka black wa mutu asaka amade no subo wa mutu what tese amade na amoka black pa metihi dafa metihi tu chima etenwa no o sa kimefula bi say na gasi ase ukuru ameteswe belela ben mi vule me fola kife u vule o fola tini elewre enti livu fola na mi livu fola sama muka o bia o de sanma be saka say o ye ga masa o ye fo amade bia o lela amasa me adafa o saka ekura amu kimeziki mu bia o mu kan de sase bia o atia de vigimi ni mo man fanko iba difu ana o ba be kino o do say ya kokoko yes wan ya piwo no piwo ye le ko me bia sa akode oni wo to akiwe no bi mo kan be kino o ye do tasi wa ki mistake mi sieke omechi ameka osubo saka fo a amadi o so de o leti di amadi ofishi asodi ami le za atenwa eduko dafa ni omukati ono be saka amadi no osubo tasi ese mo katre bo na be gebe sekofobia afu ani ni mo e won ketepo o de potwo apano afoma reso muka o amili fane so asem bigini mo no mko potwo amadi gon seble me kwane ne fo akulu stinesi ni yente nwe no aha ayo chame kwame enso so ede ya ka chame kwame ne wife de ntwa ye twa ho bazesi aye ba enkomo no eguso ayedi gidigidi pa aye Keshei siniu amade etenre ne keto atiba munti we ye mo kasi ase